وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam peristiwa syafaat teragung Nabi SAW di mahsyar, Allah tanya kepada Nabi Sallallahu, minta wahai Muhammad kamu akan dimakbulkan. Lalu Nabi SAW berkata, Rabbi ummati, wahai Tuhan umatku, wahai Tuhan umatku. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa mereka yang paling dekat kedudukannya di sisi Nabi SAW di akhirat kelak adalah mereka yang paling banyak berselawat dengan Nabi SAW. Marilah sama-sama kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghalin anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.